pokaži na praznoj karti Evrope gdje se nalazila prapostojbina Slovena. Između Baltičkog mora na sjeveru, planina Karpata na jugu, rijeke Visle na zapadu i Dnjepra na istoku. Vrhovni bog starih Slovena zvao se Dažbog, Jarilo, Perun. Perun bog groma, koji je vizantijski naziv za oblasti naseljene Slovenima na području Vizantijskog carstva. Sklavinije. Djelospis o narodima u kojem nalazimo prve vijesti o doseljavanju Srba napisao je vizantijski car pisac Iraklije. Konstantin Porfirogenit, Manojlo Komnin, Konstantin Porfirogenit. Sloveni su starosjedioce Balkana nazivali Vlasi. Prema zapisu cara Konstantina Porfirogenita, od Dubrovnika do Neretve prostirala se srpska kneževina. Travunija, Zahumlje, Paganija. Zahumlje ili Humska zemlja. Poslije smrti cara Simeona, 927. godine, u Bugarskoj je došlo do sukoba oko prijestola, koji srpski knez se oslobodio ropstva i obnovio vlast u Srbiji, Mutimir, Strojimir, Časlav. Knez Časlav. Dukljanski knez, zet cara Samuila i prvi srpski svetac bio je Petar Gojniković, Jovan Vladimir, Konstantin Bodin, Jovan Vladimir. Mihajlo Vojslavljević je prvi srpski vladar koji je ponio titulu velikog župana, kneza, kralja. Titulu kralja prije 1077. godine. Vladaru Velike Moravske, Rastislavu, vizantijski car je 863. godine poslao učenu braću iz Soluna. Kako se zovu ovi misionari i prosvetitelji? Konstantin i Metodije. Drugo i jednostavnije slovensko pismo, ćirilicu, sastavio je Crnorizac Hrabar, Sveti Sava, Kliment. Kliment, učenik Ćirila i Metodija. Kako se zove jedno od najznačajnijih dijela srpske književnosti, napisano krajem 12. vijeka ćiriličnim pismom? Miroslavljevo evanđelje. Ljetopis popa Dukljanina. Baščanska ploča. Miroslavljevo evanđelje.